Lukhetfo labohulumende basemakhaya lubanjwa ngemuva kweminyaka lesihlanu. Kulapho khona ludzaba lekutfula kwetinsita lubasematseni. Takhamuti letiningi takulelive tivakalise kutfukuthela ngabomasipala labaningi labahluleka kuletsa tinsita emphakatsini. Bahlati batsi loku kubangela kutsi kube nebantfu labaningi lababhalisele emabito abo kungenela lukhetfo labohulumende basemakhaya. Nga-2016 bantfu labatigidzi letingemashumi 26 babhalisele kuvota. Kantsi-ke lababhalisele kuvota ngalokukhetsekile bebatinkulungwane letingama-770. Kulolukhetfo lakamuva bantfu labangenele kulolukhetfo bebatinkulungwane letingama-63 nemakhulu 654. Letinombolo tikhule ngetinkulungwane letingama-35 kulomnyaka njengoba bonke labangenele lukhetfo batinkulungwane letingama-46 nelikhulu lelishumi-6. The number reflects positively on the work of the Municipal Demarcation Board, which adjusted a number of wards in various municipalities, which these candidates are contesting in. Ngemuva kwelukhetfo la-2016 kube nekuvela kwetinhlangano letisha tepolitiki njengoba letinombolo tebantfu labangenele lukhetfo labatimele tinyukile. Eminyakeni lesihlanu leyingcile bantfu labangenele lukhetfo labohulumende basemakhaya batimele bebangemakhulu 8 njengoba letinombolo tiphindzeke kabili kulomnyaka. Bonke bantfu labangenele lukhetfo babuke tikhundla letitinkulungwane letilishumi letivulekile kubo bonke bomasipala balelive. Independent candidates are important because they are outside of the constraints of political party deployment. Lelive linabomasipala labangema-257 netigodzi letitinkulungwane 4,468 lekuvotwa kuto. Kulomnyaka tinhlangano tepolitiki letingenele lukhetfo labohulumende basemakhaya tingama-325. The electorate is disappointed by major political parties who most of them were given an opportunity to rule in coalitions in different major municipalities across the country. Kube netehlakalo tekubusa kwabohulumende ngekubambisana ngemuva kwelukhetfo laphambilini labohulumende basemakhaya, kepha nako kwaletsa tingqinamba tako letehlukene.